تماشاوان نجام جه دیرا زوره دست پی بکن که هزن اولکاریا هندرین این کانتونا دیرا زوره هری داوی 4 کس جبر سوجن هم دزی هم جی کشتنا جوان بناوی عبدالقادر دهام الشعبان گرتن یعنی وان 4 کسان هم کشتن کرنه هم جی دزی کرنه نابنده راگهاندن یا هزن اولکاریه مکرهاتنین وان کسان بلاف کرنه لگور که او دبیجن اندامن اوی شبکه ای وی توره ده پنجه تیرمه ده عبدالقادر دهام دروینن تشتن پیره تفد دزن و داویه ده ویده کشن دهام قال انا جايك على البيت تکوشینا دشتوانان یا کانتونا دیرا زوره پشتی ورگرتنا آگاهین کشتنا الشعبان دست به لیکولینان کربو. لانجام لیکولینان ده ناسنامین کجران هاتن تثبیت کرن و پشت را هاتن گرتن. هر وایزن اولکاریه هر 4 سوجدار پشتی بلاف کرنا مکر هاتن وان شاندن دوزگریا گشتی. فوت بالديوان فتنا يا الزلمه على الديوان قال لي وين يقول روح نادى الولد عماد هات لقل منو مخور درباسي ديوان إكر جمرة قوت غازي وان بكا عبد نواف عبد السلام دم عبد السلام درباس دبا شكي آمادة دكا غسلت وجه الزلمه غسلته وشربته ميه وانه يقول لي انا من روی خورد شوشت و افدای و جمره گوت اجمال بطا خواه یکی بتنیمه وانا واحمد نزلت المصاري رحت أزو أحمد ما براد خست بشترى أزو نواف أمچون ومن عربة بر ونواف جي لبشت من بموتورسكليتي ودمانشايا كسي كشتي بخورة تينا وبدمانشايا وي دو قليان دا آفيجة دارية عربية تقريبا شي نص ساعه تقديريا وين جاي عاد عماد ونقول يلا تعال نشيل الزلمه وقفنا بجنب خندق پشتی نیف ساعتی عماد هات و گوت که میراه جنی موی آوی تونه لکی و دماچه دامن و گوت از نکارم لی بدم تو لی بدی من 3 گوله لی دا 2 گوله سری ویده و یادین جی دسینگا ویده المسا دق علي عبد السلام قال تعال جيب المصاري وتعال اعطينا دفعه منهن إيواري عبد السلام جمرة ليدا أو قوت ورا وبرا عم بخورة بينا من برا بخورة بر و20 مليون دا عبد السلام دما أزبا قرية مالي من أحمد الكولاني ديت ومن 10 مليون جي داوي 20 مليون وقت رجعت على البيت اعطيت احمد لقيته بالشارع واعطيته 10 ملايين عماد اش تليفونا کسی کشتی بمال بطا ویرا آخوی و $100,000 وکی فیدیه جوان خواست